I-ANC KwaZulu-Natal ithi uhulumeni wokubambisana unozinzo kodwa yeneme ngokuziphatha kwamanye amaqembu ebambisene nawo esifundazweni. Ikhale ngesenzo se-Democratic Alliance odabeni lokuketulwa kwemeya yabo kumasipala wakwaDukuza. I-DA vele yadecide ukuthi ifake i-vote of no confidence kumasipala olwidwa ukhongolose kumeya wethu ebese sithe sesiyamsuspenda siyamkhipha kodwa i-DA yavota against thina okuveza nje ukuthi vele i-DA ayiyekile indaba yokuba uNgxubankulu, ayiyekile indaba yokucabanga ngendlela yabo, ayiyekile indaba yokucabanga ukuthi bangconywana kulesimo abakusona. Siyabazi ukuthi vele abakaze bashintshe, basabone ngathi nje ubulumbi yona ngathi engconywana. I-ANC ikubeke kwacaca ukuthi ayihambisani ngendlela yokuziphatha kowengamele umnyango wezokubusa ngokubambisana nezindaba zomdabu umfundisi uThula Sizwe Buthelezi. Ithi uzibona engaphezulu kuhulumeni woBambiswano esifundazweni. UButhelezi-ke ubonakala engazi ukuthi ifuna ukuthi uzakhela nje owakhe umbuso oseceleni ngokuthi-ke azihlangule ekwenzweni into zeprogram. Uke wahamba nje wayemkhanya kude wafika wahambisa ama-water tank wasethi amanzi azobelethwa uyena uzophinda azobuya. Namanje ama-truck government anobuso bakho okunto engavumelekile whether ubuso bakho bunjani. Ngisho umongameli asimbonde ey'motweni zase-South Africa nakwi-infrastructure. Ubuholi be-ANC esifundazweni buyaziphika izinsolo zokuthi uhlelo okuphuma kuhulumeni wobambiswano okhona njengamanje buyosebenzisana ne-MK Party. I-MKP ayisho lokudala yona ukuthi ayifuni ukusebenzisana nokhongolose ngoba ukhongolose ulindwa uMatamela Ramaphosa. Akekho umuntu esiyovuma ukuthi angene emzini wethu asho ukuthi inhlangano yethu asiyiphathe kanjani. I-ANC ithi kunamathuba amaningi ukuthi lo hulumeni wobumbano esifundazweni ohlanganisa i-IFP, NC, i-DA ne-NFP uzoqeda ihlandla lawo leminyaka emihlanu.